Hei hi All India Radio aizawl ani chanchin thar a chhiar tu silin sang puya COVID-19 thrileng me ka February tha atanga ni min thlanga lengpui airport le Mizoram hundanga entry point sang screening ne to za cho vain mi singthum sang riat somthum pakwa annia vei anna omlo Chief Secretary Pulonun mo chongu minga thudik lo thedar tu ta hriat chu a man tu mek ani ICMR Director Dr. Balram Bhargava chuan ramchhung ami puil lian tham taka pungkho min COVID-19 an karda hriat alani lo ti asoi COVID-19 thrileng me ka sarkar lai pui Health and Family Welfare Ministry chuan mi puite hna film khur turangen na ati chuak khovel pum ho pa thrileng me COVID-19 laka inveng turin sarkar chuan thatha lovin ma alameka February thatanga nimin thlenga lengpui airport le Mizoram hundanga entry point sanga screening ne to za cho vain mi singthum sangriat somthum pakwa ania coronavirus tuar mek ramatanga ronjin nu te chu da hran vek ania andin munte uluk taka thli thlai reng ania tuna hian mi za somthum nga pathum te chu da hran ni in IDSP team ten an vil renga mi pariat te chon observation period anzo to nge ngeya sample pasari thon thak jinga poruk chu negative result ni in pakhat result nga mek ani Mizoram din hun hi voin khan Health Minister Dr. Alal Thanglin thu thar thedar tu ashrila COVID-19 chu ramchung hun sanga kai le thi pui anam to wangin Mizoram sarkar puin hen an laka inveng tu le dole turin thei to pachu azelani ati Health Minister chu sarkar in BSL3 laboratory din tu le COVID-19 shivei le velo enfiana khol le turin chaktakin ma alame katia Ministry of Health and Family Welfare in tuna enfia turati te chu COVID-19 lorna rama kal insuisenal neite COVID-19 vei damlo bul hnai kho sale COVID-19 shivei damlo enkol tu damdoina thok insuisenal neite annia heng tsa hi test turti an area wangin Mizoram a chuan test ngai hi an tam lu tuk lova test tur sample te hi Guwahati le Kolkata te olsam taka thon the ani wangin test sungchang a chun harsana engma ala omlo ani State level task force on mitigation of COVID-19 Health and Family Welfare Department malak na in State Referral Hospital Falcon to State level isolation hospital for coronavirus satan rotani Civil Hospital Aizawl le Civil Hospital Lunglei te chu district level isolation hospital for Aizawl and Lunglei a ruat an ni boka district dangzonga po district hospital te chu district level isolation hospital a ruat vek an nia lengpui CHC isolation siamin lengpui le zokhathar tourist lo cha te khungsan ngai te ta na mamole tul dangda ani February ni rokatanga tun thlengin lengpui airport a passenger lo ho zongzong te screening ne ni nimin ta thleng khan mi sim khat sang sari zali somni pakhat en fia to an nia Mizoram ronlu na mun dang zokhathar bairabi waireng te kan mun kabung thingsai bualpui h new ngarchi pa te po state pona tanga ronlu tur te chu screening ne vekani nimin thlenga lengpui airport le heng entry point sanga screening nei to za cho vain mi singthum sangret somthum pakwan ni Mizoram sarkar chon coronavirus sakami puite himdan turungai tu in meeting poimo voi tam tak atulang zelin anei thina naktu ga chief minister hovin COVID-19 chungchang biga cabinet meeting nei tumani COVID-19 chungchang a hriat fia dule harsan nei te chon COVID-19 helpline number 102 le 0389 2323336 2318336 a englai po in biak po thayani Lai Autonomous District Council LADC sarkar chon COVID-19 laka himnan mi puipun khom na angchi reng khapna thupek ven khana chhuwa LADC chon Mizoram State sarkar in ram mi puite himna tura mi puipun khom na sang a khapzul zuin an huam chunga man hal turin ven khan hriatirna ti chuakin LADC hnoya mi puipun khom na LADC Hall Dokula Hall SSA BRC Hall Picnic Spot le Conference Hall sang ate mi puipun khoma khapa sarkar le police state sarkar ten in Kalpona International Border akhar te chu bo chi ramdang mi LADC hom chunga anulo nan khotina village council le tlongai pol sang te an huam chung thawa malo la turin an nge na LADC noi officer then khat deputy resident commissioner Lighthouse Aizawl revenue officer LADC sub headquarters bolpui NG Sangao division Diltlang South division ne Wathuampui division baka assistant revenue officer Lungtian division Chongtepi division ne Bungtlang South division te chulanga COVID-19 chungchang malo la turin hriat tir heng bak han LADC noi elementary school zongzong te chu he thu pek chon atanga thule omma chuan kharvek ani thu an thu chuan ta lang bok Chief Secretary Pulalun moya chongo minga ni zana thudik lo thadar tu te chu hriat chu an ni to man tura rom man siam mek ani ni zan khan Chief Secretary hriatin ni om tak thu chu social media adara he thuwa hian sarkar lai pui home department thu chuak angin namdang ma ni state nelowa om te chu march somni pasari
sang ni som ni ma ni state ho vek tur te hun tiam chunga holo chu nan mizo puan ni in mizoram an ra thei tolo tur thuwa chuanga he thu hi dar vele police station chui ngalen mo phur du te riat an ni to a mana thu boy sem sak turin ma lak mek ani thudik lo thedar tu te hi Anthony Vanang heda kumsom pakwa new sia ha tuna silong nong themaya cheng mek ani hen fake post hi siamin an thian ho group send pic here ada luta hemi lo la chong tu Good Friday kumsom pakwa new colony 1 sia ha Nana Jocelyn kumsom pakwa ECM veng sia ha le RDS Beroli new colony sia ha te anni nu now pilot no to sel to ra sarkar le pui malak na poshan abian noya malak me kani a tun thla ni ko khan social welfare department minister Dr. K Be chon he program hi honga hemi noya hian poshan pakhwara man me kani a hapta ni o tur hemi hun chung hian nu now pilot no te e le in tur thazok pek injitina hun manani a social welfare department nutrition special officer P zone pari chuan nu risel na hi an ngai poimo thua soya nu risel chuan na risel a hringa yang atia an hmalana tlang pui a soi lo ngai thlang u he poshan abiani na athur bi chu nu ina naw apai lim te achanga naw te alo pian chu a kum ni ani thleng hi that taka uluk taka enkol tura inzirtir na te malak na te ani bi ka he hun hi apoimo ema nu ina naw te apai lai hianin in enkol thata poimo ema in konga te shisel na konga te tin in check up konga te kong tin renga khanin nu kha a in enkol thatanga ya achan chu apum chunga apai lai no te thang me kha a thluak te a thang na se ema a in siam na se ema a taksa shim point siam na sa a kha hun lai kha apoimo ema no te thatta ka nei theina tura lo in buat sai kha poshan abiani na atumani Longklai District Environment Management Committee chu vein kha Longklai DC Conference Hall an chairman Longklai DC Shashanka Alai hoven an thukhoma Longklai District chunga lo thiang hima alo risel zel thina tura rom hana sang an soi howani thukhoma hian member akai no state le LADC department sang ho tu te tlomai pol ai ole khotang shoi tulam ten tela Longklai District Environment Plan sangni somni bakha tu clear hovin abo zui dan turan soi ho ngal bok Longklai DC P Shashanka Alai chuan chaktakin khopuya thanga bolhlo khon khom dan le tiral dan fel fai tak omlo chuan bolhlo nen in che pi noya atul thoi don ti soim kum samnga nulam thleng po a rin thei tu le harsna thlen lo tu ram hana thane apoimo ani ati chanchin thari All India Radio Aizol tanga puan ani Director General of Indian Council of Medical Research ICMR Dr. Balram Bhargava chuan ramchunga lian tham taka mi puipung khomin COVID-19 an kaidar riat alani lo ti asoi Dr. Bhargava chuan India to states chua alom chunjom thua soi bok ani Dr. Bhargava chuan sample zanga anla khom po coronavirus an kailo ti mu chuani atia ICMR chuan an hrik enna laboratory ti changkluna tun aya tam siam an tum ti asoya ICMR noi laboratory somsari pani te ba ka sarkar laboratory dang CSIR la DRDO noi mi te man the ani atia tunkar to pain heng jinga somli pakua manghian test ani anga ICMR chuan rang taka test ni tur pani arom man thu soin heng laboratory a hian ni khata sample sangkhat zali zel en the ani anga tunkar to patring man tan ani ang ti asoi bok COVID-19 thileng mek a sarkar lai pu Health and Family Welfare Department chuan mi puita hne na film khur turang an na ti chuaka novel coronavirus adar zelo na mi pui van tlang laka in khung sanga kutsil fai thatur le pui pun thil rang pumpel turin mi puite an nge nani ministry chuan invena tura thu chuwa siam zongzong te coronavirus laka inven nan zom sham turin mi puite ange na tu po khule khosik nei chon midang ne na in khoilo turin an ngen bok ani chanchin thar cherti topna na tlang pui COVID-19 thileng meka February thla tanga nimin thlenga leng pui airport le Mizoram mundanga entry point shanga screening ni to za cho vain mi singthum sangre samthum pakwa annia vei an omlo chief secretary pulun mo chongo minga thudik lo theda tu da hria chuwa mantum mek anni ICMR director Dr. Balram Bhargava chuan ramchunga lian tham taka mi puipung khomin COVID-19 an kaidar hriat alani lo ti asoi COVID-19 thileng mek a sarkar lai pia Health and Family Welfare Ministry chuan mi puite hne na film khur turangan na ati chuak chu ti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani a